Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Hano ku rubuga rwacu rwa Burundi Yacu Updates ni amakuru arimo kuvugwa cyane. Turi bwibande ku makuru agezweho muri kano kanya y'indani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, y'indani mu Burundi, ariko nanone turi bwibande ku makuru arimo kuvugwa mu Rwanda, ku makuru arimo kuvugwa mu biyaga bigari muri rusange. Kuri ubu ngubu rero ni inkuru irimo kuvugwa cyane, twifuza ko utega amatwi niba ukurikiranira hafi politiki nyafurika, politiki y'akarere k'ibiyaga bigari, politiki yo mu burasirazuba bwa Kongo, politiki y'u Burundi, politiki y'u Rwanda. Uru ni rwo rubuga rwa mbere rwo kukugezaho ayo makuru. Rero wowe nta kindi tugusaba, kanda ijambo subscribe, ubundi utegerezeho gatoya, urabona akajambo urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ntugakandeho kugira ngo idukurikire umunsi ku wundi. Turaje twibande ku nama ikomeye cyane FDLR yamaze gukorana n'imitwe itandukanye, ariko nanone iyobowe na leta ya Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo, FRDC, cyuko bifuza gutera u Rwanda, cyuko bifuza kwica no kumena amaraso. Turaje tubigarukeho gatanu kuri gatanu. Indi nkuru nanone ikomeye ni inkuru ikomeye cyane irimo kuvugwa kuri perezida w'u Burundi, bakavuga intambara noneho igiye guturuka mu Burundi bitewe nuko hari abasirikare 11 bamaze kugera mu Burundi kujya gufata amasomo cyangwa se kujya gukora inama n'abayobozi bakomeye ba Kinshasa bagiye i Burundi gushinga iyo biro. Ibyo turaje tubigarukeho. Si byo gusa, nanone turaje tugaruke nanone ku bikoresho byinshi bino biraturuka i Bujumbura bijya muri Uvira, birimo gucishwa mu Bujumbura bijya muri Uvira. Urumva byo kuva Kinshasa bikajya i Bujumbura, none bigaca i Bujumbura byinjira muri Uvira. Ikindi, abasirikare bagera kuri 255 bamaze guherezwa muri kariya gace ka Uvira kugira ngo bakumire mu 23 kuba yakwinjira muri turiya duce. Ibyo nabyo biri mu byo turi buze kugarukaho gatanu kuri gatanu. Turababwira inkuru irimo kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi, ivuga ko abasirikare bakomeye bagera kuri 300 barimo gutozwa n'abasirikare baba Romania, barimo barabatoza kugira ngo nibura mu minsi iri imbere bazabashe guhangana na M23. Ikindi, birimo kuvuga ko M23 ishobora gutsindwa bitewe nuko isa nkaho ihugiye mu bijyanye n'amasezerano ya Baringa, kubera yuko ari amasezerano yose arimo gukorwa arimo arafatwa nkaho nta kintu na kimwe ashobora kumara, bitewe nuko abarundi barimo barafasha leta ya Kongo gutwara intwaro muri Uvira, batwara intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi cya kabiri, Uburundi burimo buracumbikira abayobozi bakomeye bo muri RDC, akaba ariho biri muri Libiro. Ibyo bintu byose rero birimo birahuzwa, bagasanga M23 iri mu gihirahiro, cyangwa se ntabwo izi ikintu irimo gukora, kubera yuko abandi bantu bose bo barajwe ishinga n'intambara kuruta ibiganiro, mu gihe M23 yo irajwe ishinga ni biganiro cyangwa se no kugarura amahoro, ariko biciye mu mahoro, biciye muri diplomasi kurusha intambara. Rero turifuza ko duha umwanya wawe tukakubwira amakuru arimo kugenda atangazwa gatanu kuri gatanu hano mu Rwanda, mu Burundi, muri RDC ndetse n'ahandi. No kuvuga ngo nubwo Kinshasa isinya ku mugaragaro amasezerano y'amahoro n'abayirwanya, ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo birakomeje, nta na kimwe gihindutse. Mu ibanga rikomeye cyane, Ubujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, wigaragaje nk'icyicaro nyamukuru cy'ibikorwa bya gisirikare by'ibanga bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi bigamije kurwanya inyeshyamba za FCM23. Bujumbura iri mu ntera ya kilometero 25 gusa uvuye Uvira, ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ubu ngubu rifite uruhare rukomeye, ariko rugaragaza impungenge zikomeye mu guhuza ibikorwa bya gisirikare byambukiranya umupaka n'amajyepfo ya RDC. Nk'uko The Great Lakes Eyes
yabitangarijwe icyumweru kimwe mbere y'uko Kinshasa n'inyeshyamba za M23 basinyana amasezerano y'amahoro i Doha muri Katari tariki ya 19 Nyakanga. Intumwa ikomeye ya leta ya Kongo yageze Bujumbura byari tariki 13 Nyakanga ngihure n'abayobozi b'ingabo za FARDC. Iyo ntumwa igizwe n'abantu 11 bahuye n'abasirikare bakuru mu nshingano za gisirikare iyobowe na Guverineri wa Kivu y'Epfo Jean-Jacques Furusi. Bivugwa ko yahinduye ibiro bye i Bujumbura mu rwego rwo kugira ngo abone uburinzi buhagije no korohereza imikoranire y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibiganiro byibanze ku migambi yo guhashya AFC M23 by'umwihariko mu kubabuza kwegera Uvira. Abagize iryo tsinda bane basubiye Kinshasa bukeye bwaho, ariko abandi barimo umugaba mukuru wa FARDC Generali Jules Banza Mwilambwe basigaye i Bujumbura. Bivuga ko Generali Mwilambwe yaje kugirana ibiganiro byimbitse n'abayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bayobowe na Generali Prime Niyongabo kugira ngo banoze imigambi y'ibikorwa byo ku rugamba. Ibi si ubwa mbere byabaye cyangwa se byabaye. Tariki 14 Gicurasi Generali Mirambwe n'umugaba ushinzwe ibikorwa bya FARDC Generali Majoro Ishare Gonza Jacques bagiranye ibiganiro by'ibanga byabereye Uvira na Generali Niyongabo hagamijwe gutegura ibikorwa bya gisirikare bihuriweho bigamije kubuza AFC M23 kwinjira mu turere twa Uvira ndetse na Fizi ni muri Kivu y'Epfo ndetse na Karemi mu ntara ya Tanganyika. Ibyo biganiro byakurikiwe n'amahuriro y'intara ya gisirikare ya 23 ubwo ni Maniema na Kivu y'Epfo hamwe n'imitwe yitwaje intwaro, ubwo turavuga Wazalendo ndetse n'ingabo n'inzego z'abaturage. Iyo nama yatumye hatangira ibitero bikaze ku birindiro bya AFC M23 na Twirwaneho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, byose rero bigamije gusubiza inyuma inyeshyamba zisatira Uvira. Guhera muri Nyakanga 2025 Burundi bwongeye imbaraga mu kwinjira muri ibyo bikorwa, ishyira ingabo zayo muri RDC ku bufatanye na Kinshasa n'ubundi. Amakuru yize wavuga ko zimwe mu ngabo za Burundi ziri gutozwa n'abacanshuro b'Abanyaromania bakodeshejwe na Kisekedi, mu gihe izindi zifatanye n'ingabo za FARDC, abacengezi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FDLR, umutwe ushinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku wa 10 Nyakanga Burundi bwohereje abasirikare 155 mu mujyi wa Kisangani mu ibanga rikomeye. Intego no gukora umutwe udasanzwe w'intambara ushobora gusubiza uduce twafashwe na M23 nk'uko byatangajwe n'umusirikare wa FARDC utarashatse ko izina rye ritangazwa. Ubufatanye bukomeye bwa gisirikare hagati ya RDC no Burundi burarushaho guteza impungenge mu bushake bwa Kinshasa mu gukemura amakimbirane mu mahoro. Nubwo isinya amasezerano mpuzamahanga, ibikorwa byayo byo ku butaka bigaragaza ko itashishikajwe n'intambara kurusha cyangwa se ishishikajwe n'intambara kurusha ubwiyunge, nk'uko bigaragara muri Declaration of Principles yasinyiwe i Doha tariki 19 Nyakanga hagati ya RDC na AFC M23. Bishimangiye ubushake bwo gukemura ikibazo nyuze mu biganiro na muri diplomasi, ariko Kinshasa irimo nanone kongera ibikorwa bya gisirikare kuruta kumvikana ku bwumvikane cyangwa se bagendeye ku masezerano basinye
n'ubundi tariki 19 i Doha. Ingabo za FARDC ziracyagaba ibitero kuri Kivu y'Epfo mu gihe intambwe y'abazarendo cyangwa se imitwe y'abazarendo izwiho kugira uruhare mu bwicanyi bushingiye ku moko ikomeje kwisuganya no kwimukira mu bice by'intambara. Byagaragaye ko ibikoresho bya gisirikare bikomeje kunyuzwa i Bujumbura bijya muri Uvira. Bujumbura ikomeje guhinduka icyambu cy'intambara kitemewe mu buryo bwemewe n'amategeko, ibintu bituma abasesenguzi bavuga ko umupaka hagati ya diplomasi n'uburiganya ushobora cyangwa se urushaho kuzimira mu karere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu ngubu amasezerano yasinyiwe i Doha ashobora kuba ari intambwe ikomeye mu bya diplomasi, ariko amahoro arambuye cyangwa se arambye burasirazuba bwa Kongo azaterwa no kumenya niba ibyo byemezo byasinywe bizashyirwa mu bikorwa mu buryo bufatika kandi bwizeza impande zombi.